niwe wabonye yihaniza abacanshuro b'abazungu baje gufasha Tshisekedi kurwanya M23. Niwe wigeze kumva avuga ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiyobowe n'abantu batagira ubwenge ahubwo buzuye ubugome gusa. Ni nawe wumvise avuga ko nta mbaraga zihari zahagarika kurwanira ukuri. Niwe kandi wigeze kumva avuga ko Tshisekedi nta bushobozi na buke afite bwo guhangana na M23, ngo igisigaye no gutabaza OTAN. Naho ubundi ntawe ataragera hamusaba kumufasha kwikiza M23 ariko bikanga. Niwe wicaje hasi ubusirikare w'umuzungu amusaba kutazongera gukora ikosa ryo kuza kubangamira abanyekongo no gukinisha M23 kundi. Niwe kandi wavuze ko M23 ari ingabo z'abaturage icyo bagamije ari amahoro. Ni Lieutenant Colonel WILLY Ngoma, umusirikare wabigenderaga no mu mvugo ye ukabyumva ijwi rikomeye rya AFC M23 wamenyekanye bikarenga karere na za Amerika bakamuvugaho uwatitije ubutegetsi bw'Kinshasa. Ariko se amateka amuvugaho iki? Ariko tutarayageraho reka nkwibutse ibi. Mu gitondo cyo kuwa 24 Gashyantare 2026 mu rukerera, inkuru yatunguye benshi mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wari umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23 yishwe mu gitero cya drone cyagabwe mu gace ka Rubaya. Iyi nkuru yahise kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru byo mu karere, ihinduka imwe mu nkuru zikomeye zigarukwaho mu ntambara imaze igihe hagati ya M23 n'ingabo za leta. Mbere yo kwita kuri iyi nkuru, Rubaya ni agace gafite agaciro kanini kubera ibirombe bya koruta, umutungo kamere ukoreshwa cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga ku isi. Kuva mu mwaka wa 2024 aka gace kari kamaze igihe kagenzurwa na M23, bigaha uyu mutwe imbaraga mu bijyanye n'ubukungu n'imiyoborere y'ibikorwa bya gisirikare. Amakuru aturuka mu baturage no mu nzego zitandukanye z'umutekano avuga ko drone yagaragaye mu kirere mbere y'uko humvikana urusaku rw'iturika rihambaye. Abari hafi y'aho igitero cyabereye batangaje ko cyari kigamije ahari haherereye bamwe mu bayobozi ba M23. Nyuma y'amasaha make cyane hatangiye guhihwiswa amakuru y'uko umwe mu bapfuye ari WILLY Ngoma ubwe. Amakuru yaje kwemezwa na bimwe mu bitangazamakuru bikomeye nka Jeune Afrique n'ibindi. WILLY Ngoma yarazwi cyane nk'umuvugizi wa gisirikare wa M23, akagaragara mu biganiro n'itangazamakuru ndetse no mu mashusho atandukanye asobanura ibikorwa by'uwo mutwe. Yafatwaga kandi nk'isura rusange ya M23 mu rwego rw'itumanaho n'ubuvugizi. Urupfu rwe rufatwa nk'igihombo gikomeye kuri M23, cyane cyane mu gihe ibirwano mu burasirazuba bwa Kongo yari yongeye gukaza umurego. Hari abasesenguzi bavuga ko kubura umuntu nk'uyu bishobora kugira ingaruka ku mitegurire n'itumanaho ry'uwo mutwe mu minsi iri imbere. Iki gitero cya drone kigaragaza uko intambara zo muri aka karere zirimo gufata indi ntera, aho hakoreshwa ikoranabuhanga rigezweho mu kugaba ibitero byihariye ku bantu cyangwa ku birindiro by'ingenzi. Mu bihe byashize ibitero byinshi byabaga ari imirwano yo ku butaka, ariko ikoreshwa rya drone rituma habaho ibitero byihuse kandi bigamije abantu ku giti cyabo. Ibi byatumye bamwe bavuga ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo iri gufata indi sura. Lieutenant Colonel WILLY Ngoma yavutse ryari? Avukira he? Ese yari yubatse? Yageze mu gisirikare ati? Yize iki? Yigahe? Nyuma y'akazi katoroshye ko kurwanira impinduramatwara no kuvugira igisirikare cya M23 yabaga hato ubuzima bwe. Ibi byose n'ibindi turabigarukaho ku byaranze Lieutenant Colonel WILLY Ngoma, uwari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Iyi ni The Bros Entertainment, mbahaye ikaze. Ubu amezi 12 yari yirenze M23 ari igenzura mu buryo bwose umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Yawambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC, abarundi, wazarendo, abacanshuro na FDLR. Ibi M23 yabigezeho muri operation y'iminsi 3 gusa. Izo ngabo zose ziyabangira ingata, ziriruka abandi basigara mu maboko ya M23. Ndetse muri uyu mujyi wa Goma higeze gukorwa inama yahuje abasirikare bakuru ba SADC n'aba M23. Bakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 ARS, General Major Sultan Makenga. Iyi nama mu byo yigagaho harimo icyo kurebera hamwe uko izo matekwa za SADC zatazi kava mu mujyi wa Goma. Bemeranyije ko bagomba gufatanya mu gusukura no gutunganya ikibuga cy'indege cya Goma. Ngabo basirikare ba SADC bari Goma babone aho banyura bataha. Ibi byose byarabaye mwarabibonye, dore ko bari banze kunyura mu Rwanda batinya igisebo nk'icyabaye ku bacanshuro b'abazungu batashye bubitse imitwe. Mu minsi yashize ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma, mwifatwa ry'uyu mujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga no ku bitangazamakuru bitandukanye hagaragayemo cyane Lieutenant Colonel WILLY Ngoma yihaniza abasirikare b'abacanshuro b'abazungu bari batonze imirongo basubira iwabo nyuma yo gutsindwa i Goma. Uyu mugabo yicaje hasi umusirikare w'umuzungu amuha ubutumwa ko n'undi munsi we na bagenzi be batagomba kongera kubangamira abanyekongo hejuru y'akayabo k'amadolari baba bishyuwe na Tshisekedi. Anamubwira ko M23 idakinishwa nkuko babyiboneye ku rugamba. Ibi hari abanyekongo n'abandi bakunda M23 babyishimiye cyane,
bagaragaza ko ibikozwe na Lieutenant Colonel W'Ingoma bihesha ishema abanyekongo kandi ko atari bo gusa ahubwo n'abanyafurika bose muri rusange. Ibinyamakuru nka BBC, Al Jazeera na CNN mbese ibikomeye byose byarahagurutse byandika kuri iyi nkuru ndetse bigaruka kuri aka kantu inshuro irenze imwe. Babisesenguraga nk'aho Lieutenant Colonel W'Ingoma yakoze ibitamenyerewe. Gusa n'ubundi hari abavuze ko ari mu bantu bake babirabura batinyutse ikintu nk'iki, ariko ukurikije imvugo yakoresheje Lieutenant Colonel W'Ingoma yari yuzuye amarangamutima y'umubabaro. Ibi rero biri mu byatumye izina Lieutenant Colonel W'Ingoma ryongera gusakara ku isi, nubwo n'ubundi yari asanzwe azwi cyane. Lieutenant Colonel W'Ingoma azwiho kutarya iminwa cyangwa guca ku ruhande icyo ashaka gutangaza gihuye n'intego z'umutwe yari abereye umuvugizi. Ntanatinya no kuvuga ko ubutegetsi bwa Kongo buriho budafite ubwenge na buke bwo kuyobora igihugu. Ni umwe mu bantu bazwi cyane mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamenyekanye cyane bitewe n'intambara ya 23 irwanamo n'igisirikare cya leta FARDC kuva mu mwaka wa 2013, ariko cyane mu mwaka wa 2021 bongeye kubura imirwano kugeza uyu munsi wa none. Uyu musirikare yari umuvugizi wa 23 mu rwego rwa gisirikare, akaba afatanya n'abandi bayivugira muri politiki nka Lawrence Kanyuka nk'umuvugizi mukuru na Dr Oscar Barinda umwungirije. Umutwe umaze igihe kinini uhagaze nk'umutwe witwaje intwaro ufite imbaraga zidasanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru ariko no muri Afurika muri rusange. W'Ingoma ni umwana wa gatatu mu bana barindwi, yavutse mu mwaka wa 1974. Se yari umukozi wa leta, naho nyina umubyara we yita ku rugo gusa bisanzwe kubera ko ubushobozi butunga umuryango bwari bwubakiye kuri se. Amaze gupfa mu mwaka wa 1986, ubuzima kuri W'Ingoma n'abandi bana bavukana ndetse n'umuryango muri rusange bwabaye bubi cyane, yewe no kubona icyo kurya ngo byageze naho bigorana. Muri icyo gihe W'Ingoma wari ufite imyaka 12 y'amavuko gusa, yajyanywe n'umwe mu muryango we wari utuye Kiwanja mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. W'Ingoma yize amashuri abanza mu kigo cya Kayiba Imbanza-Ngungu, aho yakundaga kwitwa papi mu bandi banyeshuri ku kigo cy'amashuri. Nyuma yaho yakomereje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibereho rusange cyangwa se sociale, ndetse anakomeza mu mashuri makuru muri ICP Imbanza-Ngungu aho yigaga ibijyanye n'amateka. Abamuzi bavuga ko mu ishuri yari umwana uzi kuganira kandi wigaragaza cyane, ngo byatumaga amenyekana cyane mu bandi bana kandi agakundwa na benshi mu barimu n'abanyeshuri. Ngo mu gihe yigaga ibyo yakoraga byose yabikoraga gisirikare, ku muvuduko, kurasa ku ntego mu byo avuga n'ibindi biranga abasirikare. Nyuma yo kurangiza amashuri makuru yabaye umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi, History and Geography, ariko bitewe n'ubucuti yari afitanye n'abasirikare bamwe baje gushinga umutwe wa CNDP, byatumye yinjira mu gisirikare mu buryo busa naho butunguranye. Ibyo kwigisha amateka n'ubumenyi bw'isi abitera umugongo, batangiza urugamba rushya. Lieutenant Colonel W'Ingoma nyuma yo gusenyuka kwa CNDP yinjiye mu gisirikare cya M23 mu mwaka wa 2012, ubwo umutwe wa M23 wari umaze kuvuka. Yari umusirikare wa Sultan Emmanuel Makenga, umwe mu bayobozi bakomeye b'uyu mutwe, ni nawe mugaba mukuru w'ingabo za M23. Icyo gihe abagize M23 bari bakisuganya nyuma y'isenyuka ry'umutwe wa CNDP, ndetse benshi ni nabo bari bavuyemo baza kwiyunga kuri M23. Byasabaga ubwitange n'imbaraga ngo umutwe mushya uzamu kugira ubushobozi bwo guhangana na leta ya Kinshasa. Mu bihe bya mbere yinjira mu gisirikare, Lieutenant Colonel W'Ingoma yatunguye abantu benshi nk'umuntu utari warakuriye mu gisirikare, ariko yagaragaye cyane nk'umwe mu barwanyi bafite imyitozo idasanzwe. Ariko mu byamufashije harimo kuba yari afite ubumenyi mu mateka y'igisirikare, ndetse na mbere yaho ngo yari afite imyitozo ya gisirikare cyane ko ngo yari yarigeze kuba umurinzi wa Etienne Tshisekedi, se wa Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi. Ngo mu gisirikare yaranzwe n'ishyaka ridasanzwe, agaharanira kuba mu imbere muri buri kimwe yakoranaga n'abandi barwanyi, akarangwa kandi na morale nyinshi ari mu bandi mu basirikare n'ibindi bigaragaza umuntu udatuje. Byatumye rero agira igikundiro cyane, abandi basirikare bakamukunda. Udasize n'abayobozi bakuru ba M23 kugeza no kuri General Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa M23, byari ibintu by'igiciro cyane kuri Lieutenant Colonel W'Ingoma. Lieutenant Colonel W'Ingoma nubwo yavukiye mu Rwanda, ntabwo yari azi kuvuga neza Ikinyarwanda. Usibye kugenekereza, indimi yavugaga yemye adategwa ni Igifaransa, Iringara, Icyongereza n'Igiswahili. Lieutenant Colonel W'Ingoma ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana 4. Ayo namwe makuru amwerekeyeho. Ariko we ubwo yaganiraga n'umunyamakuru uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga witwa Melanie Gubi, uyu munyamakuru kuri we yamubajije ubuzima bwe asoreza ku kibazo cy'amatsiko. Igitero umurava W'Ingoma yahoranaga mu kazi ke k'ubuvugizi bwa M23. Lieutenant Colonel W'Ingoma yavuze ko yakuriye i Kinshasa, arerwa n'umwe mu basirikare bahoze mu ngabo za Mobutu wayoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyitwa Zaire. Yavuze ko ngo amaze gukura yashoboraga guhemberwa akazi k'umutekano yakoze, mbese icyo twakwita ikiraka cyangwa ubucanshuro. Yahise anahishura ko yigeze guhabwa akazi ko kurinda Etienne Tshisekedi, se wa Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu. Ku cy'umurava yavuze ko ibyo akora bimutera ishema, nta mpamvu yo kubikorana ubunebwe n'intege nke.
Mu mwaka wa 2006 nibwo Lieutenant Colonel Willy Ngoma yihuje n'abashinzwe umutwe wa CNDP wayoborwaga na General Laurent Nkunda, umutwe waje kuvamo M23 tubona uyu munsi wa none. Nyuma yaje kuba mu ngabo za Congo FARDC, aza koherezwa gukorera mu ntara ya Ituri, ariko abakuru avuga ko yakomeje kugira imikoranire ya hafi n'abagize CNDP kugeza ubwo yaje kwerura agakorana n'uyu mutwe wa M23 umaze gushingwa mu mwaka wa 2012. Muri 2012 nibwo M23 yashinzwe igamije kurinda amasezerano yagiranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyije, ndetse none hinagaragaza imbaraga zidasanzwe kuko nyuma y'amezi atarenze 11 bahise bafata umujyi wa Goma, nyamara ntibahirwa kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwiyambaje ingabo za SADC n'igitutu cy'ibihugu bikomeye kuri iyi si. M23 bayihuriraho birangira abagize M23 bahunze Goma bahungira mu Rwanda na Uganda, ndetse Willy Ngoma yari mu bahunze bajya Uganda. Lieutenant Colonel Willy Ngoma yamaze igihe kinini mu nkambi z'abarwanyi ba M23 muri Uganda, ariko hari n'amakuru avuga ko mu gihe yari mu buhungiro muri Uganda yigeze kwigisha igifaransa bamwe mu ngabo za Uganda UPDF, dore ko ngo yacyumvaga cyane. We na bagenzi be aho muri Uganda bari bategereje ko ibikubiye mu masezerano bagiranye na leta ya Kongo bishyirwa mu bikorwa, ariko ubutegetsi bwa Kongo bukomeza kugira umutima winangiye. Ibi rero byatumye M23 yongera kubura intwaro, ndetse leta na Colonel Willy Ngoma yigeze kubigarukaho ubwo bari bagarutse 2021 ati hari amasezerano twagiranye na leta ya Kongo kuva mu mwaka wa 2009, hari nayo twashyizeho umukono i Nairobi tumara imyaka ine dutegereje, ntibemera kuyubahiriza. Rero 2013 General Makenga nibwo yiyemeje gusubira kurwana, hanyuma dufata inzira turamukurikira. Twamaze imyaka 5 mu birunga ntawe duhutaza, ndetse n'uwo Felix Antoine Tshisekedi akigera ku butegetsi yaraduhamagaye Kinshasa, twaramwitabye ndetse tumara amezi 18 mu biganiro i Kinshasa. Twemeranyije ko dukora inkambi za gisirikare zigizwe na bataye enye z'abarwanyi ba M23 abo kwa Jean Pierre Bemba na Faustin Munene na Brigade de Intervention Rapide n'ibindi byinshi twemeranyije. Turanezerwa ko noneho ibintu bigiye kujya mu buryo, bahita batwohereza mu burengerazuba bwa Kongo ngo tuvaho imitwe myinshi iri kurwanira mu burasirazuba bw'igihugu. Tujyaho bita Congo Central, ni hafi cyane ya Kinshasa nko mu birometero 12 neza mbanza ngungu. Twarabyemeye naho tujyayo, ariko ibyo twasabaga ntibyagerwaho. Impunzi ntizataha, abasirikare bacu bakuru ntibahabwa imyanya n'ibindi nk'ibyo. Muri make nta na kimwe cyashyizwe mu ngiro mu byo twari twemeranyijeho cyangwa se twumvikanye. Noneho muri icyo gihe bari batangiye kudusanga mu misozi aho twibereye mu birunga, bakadutera bakaturasaho. Icyo twebwe twakoraga ni ukwirwanaho. Ntabwo M23 yigeze itera igisirikare cya Kongo, ni FARDC ifatanyije na Nyatura ndetse na FDLR badushozagaho intambara, ubundi twirwanaho tubasubiza inyuma. Willy Ngoma yavuze ko bababajwe n'ubuzima ubwo bamaraga imyaka 5 mu birunga, leta ya Kongo ibatera ndetse n'inzara itaboroheye. Ati mu birunga niho twamenye ko umuntu akobera koko, kugira ngo rero isi yose imenye ibiri kubera i Masisi, Rubero, Warikare, Goma, Bukavu n'ahandi ku kibuga cy'imirwano byose tubigezwaho na Lieutenant Colonel Willy Ngoma, kandi akazi ke yagakoraga neza agashimwa na benshi. Bacyambuka bava Uganda bafata umujyi wa Bunagana 2021, yahise yinjira mu buvugizi bwa M23. Willy Ngoma yatangaje itangazamakuru ko urugamba rutangiranye intsinzi kandi ariko ruzasohoza. Yavuze ko Bunagana ibanje ariko na za Goma ziri mu nzira. Ibyo yavuze byari bimaze kugerwaho kuko uyu munsi umutwe wa M23 wari uri kugenzura Goma yose. Yari umusirikare w'umunyamurava utapfaga kuryama ataramenya ikigezweho cyangwa se amakuru. Uko iminsi yagiye ishira yagiye azamurwa mu ntera no mu mapeti. Mu ntangiriro za 2024 Willy Ngoma yazamuwe mu ntera avanwa ku ipeti rya majoro, agirwa Lieutenant Colonel, ndetse ahabwa inshingano zikomeye zo gukomeza guhangana n'igitutu cy'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abandi barwanya M23. Uyu mwanya watumye agaragara cyane mu itangazamakuru, atanga amakuru ku bikorwa bya M23, agaragaza ko uyu mutwe urimo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nyuma kuzamurwa mu ntera rero mu mwaka wa 2024, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano ashinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ihohoterwa n'ibyaha by'intambara burasirazuba bwa Kongo. Ibyo M23 yatewe twatsi inshuro nyinshi. Ibihano yari yafatiwe ngo harimo guhagarikirwa umutungo we wose waba uri ku butaka bw'ibihugu bikomeye nka Amerika n'Uburayi, ndetse no gukumirwa mu ngendo mpuzamahanga. Ibi bihano kandi byari bikurikiye ibyo yafatiwe na Amerika mu mwaka wa 2023, nabyo byarimo kumubuza ingendo zo mu mahanga ndetse no gufatira imitungo ye. Lieutenant Colonel Willy Ngoma yavuze ko guverinoma ya Kongo irasa abaturage ku manywa y'ihangu, ikica abaturage umunsi ku munsi, ariko ntawe ushaka kuyivugaho. Yatangaga n'ingero zaho bagiye barasa abaturage kandi bakica abantu b'inzirakarengane. Yavugaga ko muri Sake, Goma n'ahandi abasirikare ba leta ya Kongo bafatanyije na FDLR bica abantu. Aca amarenga ko M23 itazakomeza kwihanganira ibikorwa nk'ibyo.
yavuze ko Perezida Tshisekedi yanze ibiganiro n'umutwe wa M23 ashimangira ko nimba leta ya Kongo ishaka intambara bazayirwana kandi M23 ikayitsinda. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 8 2022 Liyetona Koloneli Willy Ngoma yatangarije ikinyamakuru Umuseke ko badatewe ubwoba n'intwaro za rutura zirimo n'indege z'intambara guverinoma ya Kongo yaguze mu mahanga. Anaseka cyane yagize ati nta ntwaro nimwe muri isi yakwica ukuri ntayo, si ubwinshi bw'ingabo butsinda intambara, oya intambara ni ubuhanga kandi ni ukuri. Dufite abajenerali bafite ubwo buhanga, ndavuga General Major Sultan Makenga, General di Brigade Yusuf Mboneza, General di Brigade Byankungu Tiger One. Abakoloneli n'abofisiye bacu bafite ubuhanga mu ntambara, tuzi intambara neza, dufite ubuhanga muri yo, ikiruta byose dufite ukuri turwanirira. Yanavuze ko umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Major Sultan Makenga ari umwe mu bajenerali sifite b'abahanga mu gupanga intambara. General Major Sultan Makenga ari mu bajenerali bakomeye b'abahanga mu gupanga intambara mu isi, asobanukiye ubuhanga bw'intambara. Willy Ngoma yanavuze ko umutwe wa M23 ufite ubuhanga budasanzwe, ikinyabupfura n'ishyaka ryo kurwanira abaturage, ari nayo mpamvu n'intwaro zose z'isi zaberekezaho zitabatsinda. Impamvu barwana yonyine ngirahagije ngo batsinde. Kuva mu mwaka wa 2021 ingabo za leta ya Kongo FARDC zimaze gutangaza kenshi ko zivuganye Liyetona Koloneli Willy Ngoma ku rugamba, bigasaba ko uyu mugabo yigaragaza akisobanura. Nko mu kwezi kwa 8 2022 mu kiganiro cyihariye Willy Ngoma yagiranye n'Umuseke nyuma yuko hakuye amakuru y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru ko yapfuye, yavuze ko nta kindi FDLR na FARDC bamwifurizaga usibye kumwifuriza urupfu. Gusa uyu munsi wa none ibyo bamwifurije bishobora kuba ari impamo. Mu ijwi rye yagize ati ndiho ndavugana nawe, bivuze ko ndiho, ninjye Major Willy Ngoma, umuvugizi wa M23. Icyo gihe yari akiri majoro atarazamurwa mu ntera ngagirwe Liyetona Koloneli. Yabwiye umunyamakuru ati wambajije amakuru yabunagana, ibintu bimeze neza, turi hamwe, turabizi ko twe tutashatse intambara, mudushoza intambara tugasubiza, twe dushaka amahoro nta kindi, twifuza kuva mu kibazo mu nzira y'amahoro. Willy Ngoma yavuze ko umutwe wa FDLR uvuga ko urwanya leta y'u Rwanda ariko yo ikawufata nk'umutwe w'iterabwoba, ko rero nta kindi bamwifuriza usibye urupfu. Ati barifuza ko napfa, barampamagaye kenshi bantera ubwoba bwo kunyica kubera ko hari igihe navuze ko bakomoka ku banazi, ariko n'abanazi ba Afurika, ndabivuga kandi nkabisubiramo, n'abanazi ba Afurika. Mu mpera z'umwaka wa 2024 nubwo FARDC yatangaje ko yiciye Willy Ngoma irubero mu mirwano yari ikomeye, nabwo aza kwigaragaza avuga ko ababivuga ari amagambo gusa badafite ubushobozi bwo kubikora. Kugeza ubu AFC M23 ikomeje ibikorwa byayo kandi Liyetona Koloneli Willy Ngoma nubwo ibitangazamakuru byinshi bimaze kugaragaza ko yapfuye, hari n'abandi benshi batemeza ko yaba yarapfuye. Koloneli Willy Ngoma yari ijwi rikomeye ry'iri huriro rya AFC M23. Kugeza uyu munsi wa none niba urupfu rwe ko ari ukuri, ruzafatwa nk'igihombo gikomeye kuri M23, cyane cyane mu gihe imirwano mu burasirazuba bwa Kongo yaba yongeye gukaza umurego. Hari n'abasesenguzi bavuga ko kubura umuntu nk'uyu bishobora kugira ingaruka ku mitegurire n'itumanaho ry'uwo mutwe mu minsi iri imbere. Ni hano nsoreje iki kiganiro, mbashimira cyane mwe mukunda ibiganiro tubagezaho. Iyi ni The Bros Entertainment, ngende mugira banga ati nk'ibisanzwe. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.